یک گروهی از نفقه‌خوران خطلانی شکایت دارند که بخشی از نفقه آنها به دستشان نمیرسد. و دختران توجیک به ویژه آنهایی که دانشکدای اسلامی را ختم نمودند نمیتوانند شغل دلخواه پیدا کنند. کارخانه در سطرتان بگیرین میگن خیلی وجدانمون نمیشود. مثل در کارخانه هم مردای نامحرم هستند. شرکت برق توجیک اعلان کرد که زمستان امسال در توجیکستان لیمیت برق جاری نمی شود. این نهاد میگوید بنیاد نیروگاه‌ها و مرکز برق و گرمیدهی امکان میدهد که ساکنان در فصل سرما به محدودیت برق بگیرند. هرچند شرکت برق توجیک از ختم دوره لیمیت برق خبر داد، اما کارشناسان میگویند در کشور هنوز پایگاه‌های 100% برای احتیاجات جمهوری کافی به کار ندارآمدند. Дополнительно никаких агрегатов нигде не вводится. در مقایسه با سال گذشته در تاجیکستان یگان چرخه نو و یا نیروگاه به کار ندارآمده است. تا زمانی که نیروگاه راغون به پررگی به کار ندارآید نمی شود گفت که کشور به پررگی به استقلالیت انرژی نائل شده است. در این زمان از ساکنان توجیکستان دعوت شده است که در استفاده نیروی برق سرفکار باشند. تقریباً 2 سال اخیر در زمستان به جز از شهر دوشنبه اهالی مناطق دیگر کشور در یک شبانه روز همگی 5 و یا 6 ساعت برق می گرفتند. حدود 100 تن از افراد بازنشسته در ولایت خطلان شکایت دارند که نیم سال به این سو قسمی از نفقه آنها اختصار شده است. مقامات در پاسخ به مراجعت پی در پی بازنشسته ها گفتند در اختصار گشتن مبلغ نفقه آنها هیچ خلافکاری را آشکار نکردند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. ساکنی دهه دهنه شهر کلاب باید این گواهنامه را به نهاد حفظ اجتماعی پیشنهاد کنند تا پول نفقه‌شان را بگیرند. یک سال پس آدم را شما دادن انا بعد یک سال پس شما گردونید 80 90 دیگه 100 سومون میگرده اخر آدم. قریب 6 ماه است بیش از 30% نفقه این پیرانسالان را دولت نمیدهد. این نفقه خوران میگویند با وجود تکودبشان به اداره های دولتی از آنها جواب قناعت بخش نگرفتند. همه قکی بچه ها داو کن نفی نمیگم پای نمید. شکل پیمانی است که سال کل نمیشوند. نمیخواد خسارتون سرگرمون کده داشتن. بر طبق فرمان پرزیدنت کشور از ماه یونی سال 2016 حد اقلی نفقه در تاجیکستان افزود. بحث اداره های دولتی با این ساکنان همین است که نفقه آنها نادرست باز حسابی شده است. این برای نفقه خوران مایه نگرانی و حیرت است. برای چی ارگانی بلویی دادم و شتگین حضور وزارتوی بلویی داشتگین و همین کار اول کسی نگردوندن و داخلی نکردن شو بلین 20% نبروردن و حضور کدوم رو یک سال دادن بعد با یک سالاتی توی سال میگردونیم. در یک نامه دادستانی به دعوای ساکنان توضیح داده است کسانی که تا ماه ایولی سال 2016 کار کردند نفقهشان بر طبق مقررات باید زیاد نشود. بر طبق تدقیق این نهاد این نفقه خوران تا این سند در خواجگی های دهقانی اعضا بودند. یک ماه گردونده بود. گو بابا خودت اسب کشید است این ماهش از داده مکتب ماه دیگه از بیو میگیری. این اساس ماهی که همه گردونده است سپرکام گردون داد بود سپرکام را بگی خیلی خوب کنید جو بریم همتری میگه همه دور میگه همه قمیدم کمی به فرمانی که میگه کار شما چی؟ شریف اسمانوف 40 سال در اداره جماعت کار کرد. گواهنامه هم پیشنهاد کرد که اعضای یگان خواجگی نبوده است. از روی ترتیب مقامات باید در مهلت نکم از 10 روز پیش قرار تغییر نفقه را به ساکنان بفرستد. ساکنان دهه دهنه تا حال ایضاح قانع کننده از نهاد نفقه ده نگرفتند. گردوندنش این اکم 100 سوم گرفتم 140 سوم بود 50 سوم بود اینا گردوندنش 100 سوم. این گروه ساکنان دهه دهنه تیز تیز در این خانه جمع می شوند تا قدم های بعدی خود را مصلحت کنند. اکمال ایجا که نشید من دودم و میکنم من تا این ولی دارم دادر جون گفتم کن نه بچم 4 تا گودر داره این ولی چی باید کارشینه 26 ساله های این ولی در پر تنش کار نمیکنه اینم تری خیلی ما هم گفته امیادم رو می‌آوریم به موضوعهای بین‌المللی. 10 سال پیش در همین شب و روز روزنامه‌نگار قرغیز علیشیر سیپوف را بی‌رحمانه به قتل رساند. او با رسانه‌های خارجی همکاری داشت و ناشر روزنامه بود که در آن وضع قرغیزستان و ازبکستان به باد انتقاد کشیده می‌شد.
пайвандони рӯзноманигори кушташуда мегӯянд то кунун омилони ин куштор беҷазо мондаанд ва онҳо ҳатто намедонанд ки тафтиши ҳодиса то ба куҷо расидааст. 10 сол пеш хонаводаи Зайнабхон Саипова мотамзада шуд. писари журналист ва 26 солашро дар шаҳри Уш ҳадаф гирифтанд. ӯ аз захми тир даргузашт. алишер Саипови ӯзбактабор барои радиои озодӣ ва садои амрико кор мекард. рӯзномаи худашро ҳам дошт ки дар Қирғизистону Ӯзбакистон мехонданд. ҳамин дастмолҳо рӯзе ки тир хӯрд дар ҷайбаш буданд. барои он нигоҳ доштам ки бӯяш аз ёдам наравад. Зайнабхон утоқи писарашро ба осорхона табдил додааст. ҳамин либосҳои зеборо рӯзи маргаш пӯшида буд. ҳама ҷо пури хун буд. либосашро барои ташхис буриданд. Саипов аксаран дар бораи гурӯҳҳои исломӣ, мухолифон дар минтақа ва дар бораи қатли тазоҳургарон дар Андиҷон дар соли 2005 менавишт. ӯ дафтари хурдеро дар ин бино иҷора гирифта буд ва 200 метр дуртар аз ҳамин ҷо ҳадафи тир қарор гирифт. ба гуфтаи ҳамкораш пеш аз марг парешон ба назар мерасид. мегуфт ки касе аз паяш аст. гуфт шояд кишварро тарк кунам. рӯзномаро ба ту месупорам, бояд чопаш идома ёбад. вале баъди марг рӯзномаро бастанд, қотилашро ҳам наёфтанд. бародараш Шоҳрух Саипов ҷои ҷиноятро нишон медиҳад. як мардеро бо гуноҳи қатли хабарнигор ба зиндон маҳкум карданд, вале хешовандони марг гуфтанд ки қотил ӯ нест ва ҳукм ҳам беэътибор шуд. 2012 yilda agar jinoiy ishga qayta tergovga jo'natib соли 2012 онҳо парвандаро дигар бора боз карданд, аммо ҳеҷ эътилое на ба мо, на ба созмонҳои байналмилалӣ ё матбуоти Қирғизистон надоданд. мо намедонем воқеан тафтиш мекунанд ё не. yo'qmi, hech qanday bir ma'lumot ham yo'q, boshqa ham yo'q. духтари Алишер вақти марги ӯ фақат 2 моҳ дошт. ҳоло 10 сола аст. дар бораи падараш фақат аз аъзои хонавода мешунавад. ayam dadam buvamlar aytib berishgan, dadam jurnalist bo'lgan mana. Modaram va bibiyam guftand ki padaram jurnalist bud va odamoni bade ӯро куштанд. Man ham мехостам jurnalist shavam, вале модару bibiyam guftand ki jurnalist nashab. ҳоло мехоҳам ҷарроҳ shavam. deb gapirishgandan keyin men xirurg bo'laman deb gapirganman. Зулайхо бо амакаш барои зиёрати гӯри падар меравад. Шоҳрух ҳам хабарнигор аст ва мехоҳад ба хотири бародар ҷоизае барои хабарнигорони ҷавон таъсис бидиҳад. ба хотири гиромидошти ёди хабарнигори ҷавоне ки ба касбаш содиқ буд. бармегардем ба Тоҷикистон. Зоҳиран донишкадаи исломии Тоҷикистон ба ҳамин зудиҳо ба муассисае табдил хоҳад ёфт ки дар он танҳо писарон таҳсил мекунанд. масъулини ин донишгоҳ сабаби чунин тасмимро ба ҷои кор пайдо накардани духтарон рабт медиҳанд. ба гуфтаи онҳо духтарон бо дониши динӣ машғулият намеёбанд ва ҳам наметавонанд дар муассисаҳои давлатӣ соҳиби кор гарданд, зеро пӯшидани рӯсарӣ иҷоза дода намешавад. Сарвинузи Рӯҳулло мавзӯъро таҳқиқ кард. сноро оева 7 сол пеш донишкадаи исломӣ факултаи улуми қуръониро хатм намуда, то ҳол аз рӯи ихтисосаш кор пайдо накардааст. бисёр ҳамин дугонаҳои ма ки ҳам хатм хондаган хонашина. одатан мардҳое ки ин донишкадаро хатм мекунанд бештар мақоми рӯҳонии расмиро мегиранд ва ба хатибӣ ва имоматии масоҷид интихоб мешаванд. зани мусалмон дар Тоҷикистон наметавонад вазифаеро ки мард дар масоҷид дорад ифо кунад. бинобар он ба тадриси хати ниёгон яъне форсӣ дар макотиби миёна машғул мешуданд. ҳусноро забони арабӣ ва англисиро медонад, аз компютер бохабар аст ва мехоҳад дар идораҳои давлатӣ кор кунад. корхона дар сатртона бигирен мегӯянд, хеле виҷдонмон намешава. мисол дар корхона ҳам мардои номаҳрам ҳастай. мо наметонем гирифтан дар мо мушкила. خیلی عذاب میکشیم، عذاب وجدان میکشیم که خیال میکنیم که اعضای بدن ما در همه نمایش دیگه همین ماده مشکل میکنه.
бархе аз ҷомеашиносон бар ин назаранд ки нарафтани духтарон ба донишгоҳи исломӣ ба таштиди назорати фазои эътиқод аз тарафи давлат вобастагӣ дорад. ва дигар имрӯз барои як зан, модар ва хоҳари мусалмони тоҷик ман намедонам ки дигар аз куҷо донишҳои исломиша зиёд мекунад. Агар ҳамин раванд бо ҳамин тезӣ идома ёбад, баъди 4 сол мо фазои диниро дар Тоҷикистон мушоҳида хоҳем кард ки дар китобҳо мехонем ки солҳои 70-уми шӯравӣ ҳамин гуна як фазо ҳукмфармо буданд. дар донишкадаи исломӣ ба радиои озодӣ гуфтанд, омадани духтарҳо ба ин муассисаи олиро касе манъ накардааст, балки ин ба ҳуқуқи интихоби худи духтарҳо рабт мегирад ки тақозои вақт аст. вобаста ба интихоби худи духтархонумҳост ки агар интихоб кунанд ва бибинанд ки дар фаъолияти ояндаи онҳо, дар зиндагии ояндаи онҳо чунин ихтисос, чунин касб зарурат дошта бошад, ҳатман боз мо муроҷиат мекунем. масъулин мегӯянд, дар 2 соли охир духтарон аз донишгоҳи исломӣ ба муассисаҳои дигари олӣ мегузаранд ки ба қавлашон шумораи қобили таваҷҷӯҳ аст. духтархонумҳо ҳам ки масалан самти фаъолиятҳои зиёди бонувон дар ҷумҳурии мо, самтҳои омӯзгорӣ ва пизишкӣ агар бошад, ман фикр мекунам зиёд ба ин самтҳо духтарҳо таваҷҷӯҳ намуда истоданд ва дар дигар ихтисосҳо шояд камтар ба назар бирасад. донишкадаи исломӣ ки соли 1997 таъсис шудааст, то соли 2007 ба унвони муассисаи мустақили таълими дини ислом фаъолият мекард ва аз кӯмакҳои молии кишвару созмонҳои исломӣ аз ҷумла бонки исломӣ бархурдор буд. 10 соли қабл бо қарори ҳукумат ба ихтиёри вазорати маорифи Тоҷикистон гузашт ва як муассисаи олии давлатӣ шуд. و یک ورزشکار توجیک اخیراً در سبقت جهانی اوید با زیودو جایزه امروز صاحب شد. هرچند سامان محمدبکov سالهاست در روسیه زندگی و تمرین دارد، ولی میگوید همیشه در مسابقه های ورزشی تاجیکستان را نمایندگی میکند. بعد پیروزی نوبتی این ورزشکار به دوشنبه اومد و به گفته همکاران ما او را با تنتنه پیشواز گرفتند. برای سامان محمدبکov ورزشکار 18 ساله استقبال امروز غیر چشمداش بود. سامان 5 سال اخیر در سبقت‌های بین المللی عاید به جودو از نام تاجیکستان برآمد کند هم بار اول بعد رسیدن به بلاغت به تاجیکستان آمد. من خرسندم که توانستم جایزه را به دست آورم. با این کار می شود نشان داد که دیگر جوانان تاجیک هم می توانند در عرصه جهان صاحب چنین جایزه شوند. همه چی امکان دارد. من برای آن به وطن برگشتم که می‌خواستم که دوشنبه امروزه را ببینم. او 10 سال است که در ولایت ایرکوتسک روسیه تحصیل و زندگی و در مکتب جودوی شهر ایرکوتسک تمرین می‌کند. بعد بردن نشان برنجی جام قهرمانی جودو در خرواتیا همکنون به دوشنبه برای عیادت نزدیکانش آمده است. برای وطنش اومد که مثلا امروزه صاحب مثلا تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملتش بردارد و از طرف خود مثلا کمیته خود جوانان و سیاح این سپورت هم دعوت شده بود و کمان تیم تاجیکستان بود و این برای من همیشه خوشبختی است که فرزند وطنم اومد. Representing Tajikistan, سامان محمدبکov 19 اکتبر سال جاری در مسابقه قهرمانی جهان عاید به جودو میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله که در شهر زاگرب خرواتیا جریان گرفت به مقام سوم و مدال برنجی مشرف شد. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشد، خبرگزاری شما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد و اگر شما نیز خبر و نواری دارید با ما بفرستید. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما.